lanni la'allakum tashakkuna fi dhalik no kasa wobbe go be ngalda be ye neddo ya ha hewta don neddo ya ha hewti Sudan do kadi onno yande kono Jaafar Numayri warno ye ha o inni mi hewti e daraja ha wurin kala jokko do lan joni fana alansara geeje foko dar ɗiɗɗi fu mi ɗuytani o non no ɓe warno hono ko parce que yaw ha tawi kanko o wi ko nulaɗo no ɓe waririmo noon ɓe ƴetto ɓe waɗi hélicoptére ɓe naɓi mo ha tawi e ka tumbere Sahara ka tawata fayda ƴetta yahay 500 kilométre si hewta hoɗo ɓe taƴi ɗum on ɓe bugimo toon fiwota ɓe si ɓe warimo ɗon ko surrama noon ɓe henni no gasa immo yo woɓɓe goo hooliɓe ɗum ɓe wurdita ɗon ɓe waɗa ɗon ka juure ay oyi ɗo wa tariqil madhab ko fani tariqil madhab ɓe inni kamɓe sufiyankoɓe ɓen si a mara cheikhu ko ɓe heɓa cheikh hara ko e laawol on ɗon wonɗa e rewde wona ya ƴettu deftere Allah e sunna sa min na ɗum ɗon gayni o ko ɓe umoɗa e cheikhujo tawa ko ngol laawol on ɗon jokkuɗa ɓe inni si a waɗali ɗum mo ala cheikh ko seytane woni cheikhu makko fa Allah no gasa ko woli ɗum ka sharh الشرح قوله واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة وهم الصوفية لما حذر من الجلوس مع علماء الكلام سانغا اورينتينو ان جوردغول ابي يمبي فيلوزوف بي حذر من الجلوس مع فرقة أخرى ضالة اورينتيني كادي جوردغول افد غو دين كادي كو ماجودي وهم الصوفية بين وني صوفيان كوبي الذين بين يعبدون الله بين ريوير الله بالبدع بدعاجي سينچادي بيجي سينچادي والمحدثات افدادي التي ما انزل الله بها من سلطان التي بنا دليل وند يو ريوير دي فيو ويتركون السنه بترتو سنه فيو بموجنا نور ما بيردو يوني ميغول هو يعني بجودو وانو ليره ديدي kongol hu honno fi boy be wirda ma hayth ben Allah ani ko inda Allah kono ko gimol be yima be yatamayaluna yamnatan wa yasratan wa yarqusun be ama be jowo be cikko be na be jantare dal subhanallah est ce que Allah sallallahu alaihi wasallam rewi no Allah est-ce que be sahaba be goddo fi lama orewri no yani ya ha al-qurun al-mufaddala garmuji din burdi mo'ira din gira den tatino duubi temetati fejja ben don fow rewirali hunde Allah l'islam anda dum few bawo dum don goddo sincoya goddo inna dum do no buri mo'jude ko be ya wonno e mum hal yaqbal hadha al-amr ولا يأبأ بل لا يأبؤون بالحديث ورين حكيت أن ما بيعلى حديث لا ولا حديث بين دونك في يمبي بأن لا يهون بين من يدعي الله ديركت طبعا يدعي الله ديركت نو أتو جيني سنة يقول نو حدثنا فلان قال حدثنا فلان بين القصير سلها تانكو أنت يتعلم أنا استعين تجترجع كونو تاكنتو ولا يأبؤون بطلب العلم حكيت أنا ما بلا بقول جانا سناري يم بسوفيان كو بقولكم بجانغا هايفوس تالي بابن كو يوم قلتم ماجين نقول كرامكم كور كانوا كرامكم نغايني ويحذرون من طلب العلم إبرانتنا كادي جانغو قول بيرا وترتي جانغو قول هي كو يونتيغي قولو كو يعيدو الله تو كو يا دفت تون كرامكم غودو غولاندينو mawɓe laawol goo e leydi goo ɓenni enen ko honno hayta onon jannginon ɓe taalibaaɓe mooɗon ɓenni taalibaaɓe so janngi fini o sortoto murtay ɓenni ɓe wi taalibe ko yeewu dey teppew ani taalibaajo so janngi o fini o ɓorta e ɓoggol ngol ani acci ko ɓe majji ɓeɗo ɓe annda hay hunde ɓe jokka ɗo ɓe ɗon si on ti annda hay hunde o metta kurkude o metta maccinɗinde o metta ɗaynude o metta
wonde human binne subhanallah wona qissaji ko waɗani de koko waɗi wallahi koko waɗi woni talibe mo yeewo ɗey teppe ko talibaji so joƴi murtay ko ganda nga joƴintama wona yo andu hen ko wi tuma wawi ko ha talibajo inna min mi anda Allah mi anda nelaɗo min komi andi ko karama wallahi ko kanoru ɗo wowla minen min ni kaari suma e yiindu ka janngo a hooray woni miɗo habbi yamirore min habbi yamirore hino hannde hino pellete ko kayro ni ka pellete janngo ko goka woni mi heto ha min mi anda Allah mi anda nelaɗo min komi andi karama si ɓeni mi hoori mi hoore si ɓenni tan mi hoori mi hoorata ko suufi yani suufiya ne ay goɗɗo ha tawa hannde kadi na o goɗɗo e ne ay mo ɓe ɗannamo ha tawa hunde ko andi kanko nayo miijo hay fus ko jentiti o ko karama ko makko wi hunde kaari haray gasi landitagol e ko fi hon ɗum ala to hulɓini ha feƴi o wi yaqulun talabul ilmi yushghiluka an dhikrillah yani ɓe adda argument so goɗɗo inita janngo ɓe o adda argument ko fi on no wiyanta janngo wo janngugol jokkugol fi gandal ɗum waɗa ha hara ay mona le jantagol inde Allah wata wirdade wata jantare inde Allah yushghiluka an ibadat ɗum wo ɗum hilninte ama ko rayɗo noon harare a watta dewe joni jokku dewe ɗen tum jantagol inde Allah la ilaha wa hada dalal pelletno ko majjere li anna al ibadata la tasluhu sabu dewe ɗen ɗe moƴƴata wa dhikru la yasluhu jantagol inde Allah moƴƴata illa ida kana ala wifqi lkitabi wa sunna sina hara ɗum woni no hawrodiri net wifq tawa no yaadi e deftere Allah nagi sunnan laɗo sallllahu alih wa sallam wala yakunu kadhalika illa bil ilm ɗum wawata wonde sina ara ko hewre gandal tawa ko rewata Allah kon ko jantuɗa inde Allah kon no hawrodiri e alqur'ana e sunna ɗum wawata wonde sina a jango walidhalika dallu sabu ɗum ɗo ɓe majji waliyadu billah zahidu fil ilmi ɓe ruuɗi gandal ngal wa taallumi e andugol ɓe wi ɗum na fus zahda zahidu peut être moƴƴata fi gandal ɗum ala an wat rew Allah tum wa gal li nas ɓe nani yimɓe istaghilu bi dhikrillahi hey kori jokke golle fi jantagol inde Allah istaghilu bil ibadati jokke dewe ɗen andi ko kalimatu haqqin urida biha al batil konngol mo hino ko feeñi ko yo ko goonga kono ko woni nder ton kon koko boni wiigol jante inde Allah rewe Allah sa ndaari ko feeñi kongo ko moƴƴi kono ya waɗɗu noon ta janngu fewno no rewirta Allah ta janngu annda kono jantata inde Allah ɗum noon ko ɗayni hada huwa aynu dalal ko ɗum woni jaati majjere nden tigi li anna al ibadata wa dhicra la yasihhani illa ida kana ala ilmin sahih sabu dewal e jantagol inde Allah sellata kanjum ɗi sellata sina hara ɗi woni e hoore ganda selluga wattiba'in lirrasuli sa sallam hara ko jokkol nabi sa sallam no waɗirno noon amma ida kana ala gayri ilmin wattiba'in kana dalala amma si ɗi woni e ɓaawo gandal e ɓaawo jokkugol nelaɗo hara ɗi woni majjere wa gadi gala sallllahu alayhi wa sallam gonɗillaɗo no maki man amila amala laysa alayhi amruna fa warad mo golli golle ka diina tawi yamirore amen ala e muɗum hare ɗum ko ruttete ɗum o ruttete ɗum yawmal qiyama hara ala baraji id kayfa talamu anna hada alayhi amru rasuli sallllahu alayhi wa sallam tawde ko honno andirta ɗum ɗo no e muɗum yamirore ne laaɗo sallah sallam illa bittaallumi sina hara a janngu a andini a wata andude wa gala laaɗo maki man ahdatha mo sinki fi amrina e fiyake amen hada oɗo ɗum ko dina kam ma laysa min ko alano e muɗum fa warat ɗum hara ɗe golle makko ɗon e ko sinki ɗon kon fof e ko yangi kon ko bugitete ɗum o jonnite hara joɗɗi ala wa kayfa talamu annahu muhdathun honno andita nde hunde ko sincande anta ɗum illa ida qabaltahu bi sunnati rasuli sallllahu alih wa sallam sina hara a heɓɓidir ɗum qabala ko heɓɓidirgol sina hara a heɓɓidir ɗum ɗon weeɓita ɗum ka sunna Allah sallallahu alaihi wasallam fala budda min at-ta'allumi awwalan feera la taw jangugol taw arani ko adi kon taw ko jangugol ko ɗum wasi imam Bukhari no jogi dambugal ka sahih Bukhari o inni
al ilmu qabla al qawli wal amal o wi gandal ngal taho ko adi konngol e golle andu taw jonno si ɓeɗo ɓe sabota e gandal fewtaw ɓe wara fi gandal e ɓernde talibajo halanna few wona murid yani min komi faala wo ko karma ko komi andi wo ko karma ko komi yiɗi wo ko karma ko karma ko am wi wo ko ɗum ƴettuma tertu janngo ya ƴettugol ɗo jannga nahaw jannga sarfu jannga usulu jannga hadis jannga usulu tafsir a bonnay tamma ay ɓatano jantora inde Allah ay ɓatano rewire Allah ngal gandal ɗo janngo ngo ti ko dewal Allah subhanallah wala tashad fi lilmi wa talabi lilmi wota fanɗinta ruuɗo fi gandal ngal e fi ɗaɓɓugol gandal fa talabu lilmi afdalu min nawafili l ibadat sabu ɗaɓɓugol gandal ngal no ɓuri moƴƴude naafiloji dewe ɗen ko woni ɓura o ko farillaji ɗin kono dewe ɗen fof naafiloji mum ɗi janngol no ɓurɗum no moƴƴude falladi yajlisu li yudakira masalatan min al ilmi afdalu min alladi yaqumu leyla kullahu jooɗiiɗo no reftade e masala gooto fi gandal ɗum ɓuri moƴƴude e on immiɗo no dari no juula jemman fof limada fi hon li annahu yabudu llaha ala ilmin wa basiratin sabu oɗa wonɗo e janngude masala dina on rewiray Allah e hoore gandal e hoore faamu e hoore jiiɗe hara na untagol tun na hottagol tun na bumannagol ngol tun wa li anna al alima yanfa'u nafsahu wa yanfa'u gayrahu sabuna gando o nafa e hoore makko o nafira hoore makko gandal ngal o nafira woɓɓe goo kadi ɓe wonamo gandal ngal o rewowo ɗa wonɗo jantade inde Allah no immo jo juula oɗo dewe makko ɗen ko ɓeru makko ko immiɗa ko nemuɗa julde ɗo jemma goɗɗo ne tama ali barka goɗɗo ta emba on jarama ko barki e ko Allah waɗi golle kaari ɗen ko ɗum ɗo wasimi heeɓi ɗum ɗo kono so tawi joni a janggi yimɓe ine ha darami to ko kaari jangginimi kaari mi karma kono ɗum ɗo o masala ɗo ko junngo kaari jomi ƴetti o hadis ɗo ko junngo kaari ko mi faami a hadis ɗo na gotum al ibada allati tataadda afdal min al ibada al qasira dewal feƴƴowal nafoore muɗum hewtoya woɓɓe goo ngal ɓuri moƴƴude edi dewal ngal tawata ko naftota ngal o ko rewɗo amma al abidu alladi yusalli leyla kullahu amma rewowo Allah juulowo jemma on fuu wa yasumu nahara o hoora ñalorma o yanfau nafsahu fagat oɗo ko nafata ko hoore mum nden hoore mum tu wala yanfau nasa o nafta yimɓe ndey fa nafuhu qasirun ala nafsihi nafoore makko nden no haddi no raɓɓiɗi e hoore makko pet fa anta ida taallamta nafa'ata nafsaka wa nafa'ata annasa anno si a jangi a nafa e hoore ma nafa yimɓe ɓen ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب كسبنا صلى الله عليه وسلم ماكي ɓural gando e hoore rewo Allah mo anda no wayi wano ɓural lewru ɗum hara ndu timmi 14 no jaaƴi 5 non ndu ɓurdi koode luttuɓen noon ko noon gando on ɓurdi wakkilorgol Allah mo anda hadis on mo selli li anna al qamara yuniru al kawna sabu lewru ndu ndu jalbinayi aduna o wa yasiru alayhi rukban yimɓe seteɓe waɗɗiɓe yaara jemma sabu ndu lewru ɓe naftora lewru ndu jo haɗon tomati hari otoje ɗe faara ala hari lampuji ɗuuɗa hari yaarowo jemma koye habbo ha anda ina hen awa lewru ndun awa ndu jalbay ɓe yaara sabu lewru ndu hay fewno komin wonno sukaɓe ko noon no somi yaara no jemma ɓayde torsoji ala ɗum piiji haala newaki hay so torsonota coggu batiri ala ko ka jemma ko lelewal ngal lewru ndun ndu jalbay ndu jalbina aduna o yimɓe ɓe naftora ndu wa yuslihu llahu bihi athimara Allah moƴƴinira sabu ndu lewru ɗo dinɗe ɗen walahu manafiu adimatun lewru ndu mari nafooreji ɗuuɗuɗi ɗum andi o ɗan ndiyan argol ɗan ndiyan Allah no waɗi sabu ndu lewru ko lewru ndu jogii eman watta maddu o jasre joni ngo maayo ko watta yaako wuu ya ara waɗa pelle wuu poƴƴa
si ɗan poƴƴi oɗon henndu woni ƴettude kon nguufo ɗon ɗan ndiyan poƴƴuɗan dow ga naɓa dow allah formoya ɗum toon wona duule saaƴa ko ɗum wasi ko yinni allah waɗa sabu lewru ndu dinɗe ɗen moƴƴa dinɗe lewru no jogii nafoore buyi amma al kawkabu amma nde hoodere fa huwa yunawwiru nafsahu faqat koɗɗe no jalbi a dara en heewi hoore no jalbi kono est ce que si tawi joni lewru ala ɗen koɗɗe no wawi yonnade e ngaa kono hoodere no jalbi noon kadi no jalbani hoore muɗum kono jalbinanta goɗɗo ko ɗum wasi sata waɗi o misal ɗo hakkude o rewowo mo annda e o ganndo o wi nuruhu qasirun alayhi nde ɗo hoodere jalbini mum ndin annora mumum no hatti e muɗum tu hada fi l abidi alladi yabudu llaha ala haqqin ɗum ɗo ko fii rewowo allah tawa kadi koye hoore goonga woni rewde allah kono o annda na e hoore bidi adey fa kayfa bil abidi alladi yabudu llaha ala jahli ko honno noon sikkirɗon o wonɗo e rewde allah tawa ko o rewirta allah ko hoore majjere bidi aji hada rubama takunu ibadatuhu dalalan mardudatan alayhi oɗo no wawi wurin tawa dewe makko ɗen ko majjere hara kadi ɗe rutteteɗe e makko tawa joddi ala allah dande fala budda min al ilmi wa talabil ilm feere ala be janngugol be ɗaɓɓugol gandal wala yagurruka haulai alladina yahussuna annasa ala aldicri walkhuruji wa salati lleyli wa siyam wota ɗayne dey wala yagurruka wota ɗayne haulai ɓeɗo alladina ɓen yahussuna nnasa ɓe no hirjina yimɓe ɓen encourage ɓe wakkila ɓe ala dicri e jantagol inde allah wal khuruji e yaltugol inde ko mahe khuruj e balɗe ɗo fof mahe wa salatu leyli immagol jemma juula wa siyame horugol ñalorma wa yuzahiduna hiɓe fanɗina raɗo yimɓe ɓen fanɗinana ɓe itta bote fi talabil ilmi fi ɗaɓɓugol gandal taɓeɗayne de wal julusi e joɗagol fil masajidi ka juulirɗe li talabil ilmi fi ɗaɓɓugol gandal ala ulama e juuɗe karama koɓe wota ɓeeɗo ɗayne noon ɗum ma jantoɗen inde allah jantoɗen inde allah o yalte ma woni balɗe ha sabakari en jokki en jantoɗen inde allah ma e waajade tawa annda hay ko waajora si landama en aw lanto almami mon on ɗo ɓeeɗo jamat tablik no jeeya ellaji maɓɓe ɗin tawa ɓurɓol ɗo ɓe annda e wonde fus ɓe annda ko yan jahala yimɓe majjuɓe few andi noon majjuɗo yiɗa ganndu kono waɗi men ha no teatto honno janngoto est ce que ɓe sahabaɓe jogino diplôme ji abubakar en kadi ɓe honno jogino doctorat ma ɗum ɗo an ɓen kamɓe ko ɗenngal maɓɓe a janngay ɗo hunjora alfiya ibnu malik ha tampata on si ɗenngal ma wa foccade wa turakibu jumlata mufida min no jeeya ko komi accitinoɓe few hari mi yaltide e maɓɓe seeɗa mi tawi yani fayda muhadaraji maɓɓe ɗi ko ɓurɗurde kon fi gandal ala to fes ɓeynimi an kon aminimi nde fala yaddaɓɓo e gandal ɓen on ɗaɓata gandal ne kadi an wakkilo joni wajoɗa ala ko janggana la ilaha illallah ala ko janggana idan wota ɗum ɗo to ɗayni on tigi tun ha jokken tun awa horugol ngol e yimmagol jemma juula nam ella ala e waggol ɗum waadagol yimɓe ɓe immagol jemma juula horugol sunnaji ɗe nam kono ta ɗum ɗo haɗe janngugol ngol kala sabotan ɗuma fi gandal dogu pottoɗama ko gaño dina noon haysi ko dina woni e wartade fima kono ko gaño dina fise o anda qawluhu wa man yahlu ma annisa e ɓe no wedduɗa e rewɓe waɗa zina e maɓɓe li anna bada sufiyati sabu yoga e sufiyanko la yatawarrauna anil haram ɓe rentata ko ɓe haɗita ko ɓe rentata ko harmi few yaqulna ɓe inna nahnu ma alayna ithmu menen min ala bakar jokkame nahnu min al arifina billah menen komin anduɓe allah min andi allah allah no andi min lanni wa yastabihuna al maasi hiɓe dagina geddi yeddugol allah wa yaqulna ɓe inna nahnu ma alayna tahrimu menen ko harmi fawakime min ala ko harmi wa laysa alayna wajibatu menen ko ala ko waɗɗime li annana wasalna ila allah sabno min hewtika allah lasna bi hajatin ila al ibadati min ha to yina e dewa
ko men rewirano ko dewal ngal ko ngal yo wona men sabu ha men hewta ka Allah ngal woni sabu ha men hewti ka Allah hande kadi ala ko men waɗa dewal subhanallah wallahi ɗum no woodi hooliɓe ɗum waɓɓe ɗum fewɗum walidalika sabu ɗum ɗo yastamiluna liwata ɓe waɗay luutoyankoyagal wa yastamiluna zina ɓe gollitira zina wa yastamiluna nadara almuharrama ɓe gollitira kadi ndaarugol ko harmi wa yaqulna ɓe inna ma alayna ismu min ala bakatu fi hada ɗum ɗo foti min ala bakatu min hande min windantaki hande kadi li annana nanduru fi ayati llahi min ndaara mene min ndaara ko aya ji Allah min ndaara ko lawhil mahfusi tum ala ko min wanno ko fof monte hato gila nafus mi fiɓɓe joni si a yahi a hayni ke sororu juulirde nokku kaari haray dendanagal bakkat ko wonɗa kon fof laaɓi poy 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 oɗo ala hatta waɗa bakkat ka ani a yaha waɗa bakkat ha ara ina sorol ndu waɗa ni yaha kadi jokka sine boy hara waɗa ni subhanallah ayneji yaqulna ɓe inna hada min annadari fi ayati llahi ɓeyna ɗum ɗo ko ndaarugol a mandeji Allah ɗum ɓe jogii konnguri hawniiɗi yani woɓɓe e maɓɓe no waɗi wonde ka yeddugol Allah ɗum ko e dewal noon ɓeyno tadaaro ko feeñi ɗo ko mana kamɓe yani ko feeñi kon min ko feeñi kon ko wiyeteeno harma ko feeñi kon ɗum ko beru yimɓe ni nalaniɓe kamɓe alaa ko harmani sida e ɓeyni ɓe ewnete amene min ewna yo min waɗu rewɓe jeena yo nafus woɓɓe ari kamen ɓe inni he ɓayɓe anndi karama koɓe ko janngo e Fuuta toro ari no saɓotugol e feƴƴingol rewɓe nayo no amen nani woɓɓe no wola ga goɗɗo ngawa hara e onon taalibaɓe amen ɓen no woodi ko ñembata men telen ka ƴettugol sonnaɓe ɓuri nayo ɗum ɗo nayo ñembumen ɗum ɗon ko menen ko beru amen ko men ewnaɓe ɗum noon ko ka amen Fuuta ɗo waɗi allahu mustaan yuzayyinu lahum cheytan no cuɗanaɓe hada chey a nde hunde ɗo wa yahluna ma al murdan ɓe wedduda e paykoye murdan jammu amrat ko sukamo waare fuɗanaɗi taw ko heewi ko lawnu waɗanoɓe luutoyankoyagal wona beeraɓe ɓe watta luutoyankoyagal ma ƴaɗɗurum maɓɓe sukaɓe ɓen ɓe tawata fewn ɗon waare fuufaali ɗum woni amrat ɓe wedduda e ɓen ɓe waɗa ɓe luutoyankoyagal wa yahsulu minhum shururum no heɓo e maɓɓe boneji wa yasumuna annahum awliyaullahi ɓe aajo noon ɓe noddito wonde ko ɓe waliyaɓe Allah wa annahum laysa alayhim harajun fi ma faalu wonde ɓe ala ella ɓe ala ɓittede ɓe ala bakkat ko bone wadde ko kamɓe ɗum ko moƴƴi tun ni unzur kayfa yasilu l abdu ila hada al haddi waliyadu billah fala tajis mahula ndaari ko honno jiyaɗo yahi ha hewtoy nde hattirde ɗo ngol keerol ɗo ya ha tawa o waɗa geddi Allah o wiyata on tewta ɗum na hay fus menen ka amen ɗum ɗo menen fi amen menen on si yehi ha on tiginni min kala joni kala humiɗo e an o naata e aljanna andi kanko humaɗo e mum on kanko itti e sikki kala awa humiɗo e amen kala yiiɗo men kala yanganiɗo men kala ɓiranɗo men lakkere kala wana men ɗum ɗon ɗo haray o emin ƴettanimo garante o naata e aljanna فلا تجد مع هؤلاء تجد بيده قوله وطريق المذهب أي طريق مذهب الصوفية لاوي صوفيان كوياغا يقولنا بإن اجعل لك شيخا وانا هو ما كرم كوجو مهم دائم أي هنا كرم كوجو دم يحتاج درس يجو دم وكرم كوجو مهم دائم تا أودو كيويل تري ونو loto fure yiltita fure on no ɓe inna ay sa famani ko cheikha tariqatin cheikhujo laawol goo tuslaku
ala yadayhi ngol laawol no naatire kono ko e juuɗe makko koyo ara o hume e makko on tigi watto e sookeje makko allazi laysa ɓiyagol allazi laysa lahu cheikhu alcheytan womo mara o karama kojo ɗo humaɗo e muɗum haray ko cheytane o humodiri e mum cheytane o karama ko makko batte ɗe mari karama ko ka fof ɗe mari karama har nasifa ɗum la budda an takuna tabi'an li cheikhin woyi wo feere ala be wona jokkuɗo iwtirɗo ɓaawo cheikhujo goo watu bayi'uhu ala tariqati bayiɗodira e makko kadi fi laawol ngol ara humuɗa e makko mbaya ko ya humodiri e makko inna joni awa haray min iwtiri ɓaawo min tumbike ka laana moɗon min wattike sookeje moɗon wama tahruju anha tawa yalta e ngol laawol ɗon hannde kadi walahu istilahatun habitha iɓe jogii toon faamodire maɓɓe no ɓe wowlirta ko soɓi noon ko kaani fa alayka an tahdara minhu no fayima ya rento ɓee ɗo li annahu yad'una annasa ila alkhuruji min dinillahi ila dini cheytan sabuna ɓe ko ɓe nodda yimɓe ko ɓe yaltu ka diina allah ɓe naati dina cheytan wallahi waliyadu billah e mooliki allah kono fa jangge defte ko winda ko fi suufiyankoɓe yanguduɓe e suufiyankoɓe ɓen ko ɓe windi ma suufiyankoɓe ɓen tigi ko ɓe windani hoore ma ko ɓe windani hoore ma arna na ko goɗɗo windi e hoore maɓɓe tawa ko kamɓe tigi ko ɓe windani hoore maɓɓe ko ɓe gomɗini ɓe hooli ko no ɓe rewita allah ma wona fo de min noon yetike on suufiyankoɓe no jogi tabagat no jogi aksam kono no woodi woɓɓe wallahi si a yi ko ɓe windi ko eno ɓe rewita allah noon a taway ɗum ɗo hay cheytane faalaka ngal dewal ɗo hay cheytane faalaka ngal ɗo few allah okkoro en tawhid okkoro en manhaj laawol hara ko allah sah sallam e sahaba ɓe no woni noon qawluhu fa inna haulai kulluhum ala dalala fa inna haulai kulluhum ala dalala haulai sufiyatu bima fihim ammatuhum wa ulama'uhum wa muriduhum wa mashaikhuhum kulluhum ala dalala ɓeɗo suufiyankoɓe fof sifaɓe ɗo ni naraniɓe maɓɓe ɓen karama koɓe maɓɓe ɓen muridiɓe maɓɓe ɓen mana murid ko taalibaɓe cukkittoɓe ma taalibaɓe wartantoɓe karama kojo on e cheikhuji maɓɓe ɗin ɓeɗo fof koye majjere ɓe sabuna ko ɗowowo e ɗowaɗo ko ɗowowo e ɗowaɗo no hulɓini ha ani tarbiya mo ɓe jogii on ko ɓenta kon tarbiya mana tarbiya on ko eltugol taalibajo on ha tawa hande kadi hay hunde ko o wiyete o wiya o way ala on tarbiya ɓe jogii goɗɗo go gisani men ɗo ko gisa safhat suka gomme wonɗo koye suufiyankoɓe ɓe ngo jeeya musikano musikkono so woni jamiaɗo mo jangi o yaltay kono o yaltali few o jangi ɗon ha o gayni ha yimɓe ɓuy feli min ni ko ɓay hiɓe anndi si mi yahi mi wowli jamia on hiɓe jaɓannomi moƴƴi si mi wowli mi innino o ko suufiyankojo ni o jaɓali finde e salaf nden o walatano ɗum kono min ni no gasa firamesi sono jangitano no gasa o yilto kono tay ko jannguɗo ko yahi tawi o waɗi tarbiya on ha ɗum nanguima moƴƴi o fillani men noon o inni o ceernojo goo e goɗɗo ari humi e makko o wi joni yo eltumo fi eltugo mo no ndaara so mo wakkili muñal taw hannde kadi kala ko rewna e woro makko haray mo wakkili yo no boni reedu amma o wonoy toon balɗe ɗiɗi o konki fenêtre mum ko ay ko to ɓe konka ɓe ana ɓe no hii no wayi an e jogi choix sa fala yalte sa yaltino haray an mum ɓe ɓeynayi oɗo cheytan laworima ɓe aroy ɗon ɓe ari ko arnum ɓe utti ɓe inni no wayi o inni miɗo ɓaawa moɗon janguma ɓe ari o inni la budda mimma la budda minhu ko gasta koye ɓaawa mum ko ɓee ɗum ɗon nani yaltinelam kenta ɗum ɗo fes bi mana no andir ɗon militaire ɓe eltete ɓe dogine ɓe diwne ɓe lette ɓe ñoƴƴe ɓe waɗe piiji ɗi fof ha tawa hannde kadi ɓe woni ɗaatuɓe hannde kadi ko yamiro ko ordre
Abu Zor ata wa hande kani be militaire no anda loi hakkunde mabbe ko non tarbiya sufiya ko non way ko non way Allahu musta'an way be hobe majron illa man amila bis sunnah sina gol fi sunna fa hada al haqq wa ko gonga ntori Allah yo Allah fewnube sufiyan ko be yo Allah hollube lawol sunna gol o arsika be kadi gollitirgol wonde e be andi go mabbe no andi goddo go e hoorebe mabbe yidi e karama kojo sunna go o inni hey meden andi ko jokkudon kon ko dum selli kono menen me hewti e nokkure ka tawata men wawata yittade hande kadi kono ete hettano men bibbe amen e tandiraabe men fof kala be wawdo nabe to kono jogi gon kono menen me yoni ترك الله تعالى يولو إن الله مجد على هذه الجمال وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين أرى هند لند على مدجوني بين وني يتوم ودي بجوني فلا هم كتير عندهم كسارة وتقوم بتيكه سوكا مسيط ومدن دو كرامو كوجو شيخ عمر باري ممامو ونا شيخ عمر باري دانية بهم بكوبيابه jadi ay radio bonheur mo wi dum do hanki suudu makko galle makko sumi simanteri do sumi fayda lanni few galle molana non ko galle molana de garo la dum dere ba modina hamod sumi Allah wadi wonki luttade hanki e 8h mas wadi baawo ton himbe jodi yasi de be andoyta tay laaki faybe quartier mari wakkili be eti be warti fayda be haade yalti di bus be noddoy sapor pompier kono be ngari fayda tay laawi galle mo la nade jogino do ko yata wono chambre jeego jeddi tay hande ko dabbo e ka wala jarabu e mo la donc haray min fala jango en fo mo be ndara ko Allah taaginan dum fottinen do sokede de jango e ndare kadi e darsuji men ka watten ton fo mo be ndiren ber ko hebi wo mabbe wattange sokeje mabbe hollembe wonde den kafi ande den e suno satti ha fa ite hande o zaman mo fewndi den do de sattende wonde ka leydi do tawi ko goddo e debirino do o yangi duubi fo waddi goppu mandi karama kojo haray welafi dum yito jetti dum de wontata haray wela tafi haray ko dum woni ko mi faala yen wad ko kanko mo wada kanko watta journal e arabo kanko e oya hafidin kambe watta journal on bonheur do e hala arab ko EIC o woni kanko ni directeur des études o kanko Abdou Kadir Bari kambe wondi ipeto e o l'école mabbe wondo cimenterie do donc haray ko dum woni ton en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah lontinama ko buri moƴƴude jawle bonde den yo Allah lontinde suno yo Allah lontimo welo ene kadi yo Allah o hiwangen o danda en o dandana en wa jazakumullahu khairan docteur assalamu aleykum ko way men jonnude numéro orange mo woni par ce que goɗɗo ɗo wiyeteɗo teli ko o ini ɗo je suis pour la cotisation ça veut dire mo falare an ɗeɗi ɓe numéro no gasaka voilà joni hoɓe muñño ha janggo hara en heeɓi contact ji moƴƴi suwa hara ko sikko e kamen ɗo rewi hewtoyay suwa ko kanko tigi direct masi ko ka munazamati Imam Malik organisation Imam Malik on kamɓe kadi ɓe andi mi yewti ɓe uddita e dambugal fi wallitotoɓe donc ko kawntigi rewni ɗo wo e ndaara wona nokkel tati organisation Imam Malik on e ka duɗe men ɗo e kanko tigi direct no gasara numéro makko no jogui orange mo ni mi nodda e mo bimbi mi anda on tumat mi jonna numéro o inchallah